join tꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ hi ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎꯀꯣ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯁꯛ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦड ꯇꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ join ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ hi ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯝꯇ hi ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯀꯣ ꯀꯣꯃꯦꯟꯇ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ join ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯕꯣ hi ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ hi everyone ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ join ꯇꯧꯕꯤꯁꯦ hi ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯅꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦड ꯇꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯝꯅꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯀꯣ ꯁꯣ say hi everyone ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ hi ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ hi ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ hi Asem hi Anjar Khan hi stage mayamna hangningba hi everyone good evening everyone mayamna sida hangningba question hangbirakpa yagani ko related to business amadi entrepreneurship I am ready to answer okay I'm ready to give you the solution so first question kana hangbiraktoino sida mayam adum hangbirakpa yagani ko join to birakpa mayam so hi habiro aduga ko aina su hena paba nuainaba this is going to be only for 1 hour session okay so you can ask me anything related to business and entrepreneurship don't ask me any other than that kari question mayam hangbidu question hangbirakpa yani ko anything related to online business adagidi karamna kamaina hodokani na chingba kya ama sidai mayamna hangning question any question say hi everyone hi mayam join to birakpa tamga thaga chani mayam bu okay who else joining ngasi aina mayam join to riba mayam da hairam duise habidi okay website bill ki matang da khara haibiro sure ai haijarake website se ngasai gi website aina
ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯝꯕ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯅꯪꯅ ꯆꯠꯂꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯒꯤ 30,000 40,000 50,000 60,000 ꯁꯦꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ AIꯅ ꯁꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10ꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯏ ꯅꯪꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯅꯪꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛꯅꯦꯁ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯊꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯒꯏꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯪꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯄꯩꯁꯥ ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯑꯩ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯁꯦ ꯋꯤꯛꯁ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯪ ꯏꯁꯜꯂꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯦ ꯏꯐ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏ-ꯀꯣꯃꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯍꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯐꯥꯏ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯞꯇ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯋꯤꯛꯁ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯨ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯝꯇꯒꯤ ꯇꯝꯃꯛꯇꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯝꯃꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗ ꯊꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯒꯏꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯃꯣ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯗꯒꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯦꯗꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗꯒꯦ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗꯒꯦꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯅꯪ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯜꯂꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯨꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯗꯩ 20,000 ꯆꯪꯒꯅꯤ 10,000 ꯆꯪꯒꯅꯤ 30,000 ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯕꯨꯜꯁꯤꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯊꯤꯕꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯔꯂꯤꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯟꯅ ꯅꯪ ꯐꯟ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯏꯁꯟꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯋꯤꯛꯁ ꯏꯁꯜꯂꯤ ꯏꯁꯟꯗꯦꯗꯣ ꯅꯪ ꯏꯁꯜꯂꯤ ꯏꯁꯟꯗꯦꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯋꯤꯛꯁ ꯁꯣꯄꯤꯐꯥꯏ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯇꯞ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯤꯇꯞ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯃꯤꯇꯞ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯜꯂꯣ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯖꯜꯂꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯟꯕ ꯍꯧꯔꯣꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯟꯖꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯇꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯇ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ MBA ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ BBA ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯋꯤꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯣꯏꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯆꯇꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯆꯠꯂꯒ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ꯭ꯔꯅꯦ ꯖꯦꯞ ꯕꯤꯖꯣꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯝꯃꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤ ꯃꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯪꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯝꯃꯨꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡꯇ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯁꯨꯡꯇꯥꯛ ꯇꯥꯛꯇꯕꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯏꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯤꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯁꯨꯡꯇꯥꯛ ꯇꯥꯛꯑꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯁꯤ HR ꯀꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ nothing they are not going to teach you how to earn money how to start a business what is the right business for you they are not going to teach you anything like that aduna sidise kem mathau tade sidi isagi will power skills ngasi aina haidoise anjar isagi skills develop tawba tamo nangna pamjari potto thigatlo हाइबदी करमनो नंगना तौनिंग करम मखलगी बिजनेस होनिंग लर्न तौब लेपकनो हाइबदी हजिकि लर्न तौनब क्या आमना रे कोचिंग क्या आमा अदु सरपुदी मोइगी स्कूल कॉलेज अटेंड तौदु सरपुदी असेंग बिजनेसमैन की कोचिंग एंटरप्रेन्योर की कोचिंग दे याउस अदुना सु पैसा तारकनी अदु मतलब नंगोंद हेन खंगबजु हेलकनी सरुक चामा नंगोंद कानब क्या आमसु लाकनी अदुना सिजे निंगसिंग बिरो MBA ओइदबे यादे BBA ओइदबे यादे डजन मैटर लिविंग प्रूफ से लाइर आई सिविल इंजीनियर दे कमाइन एंटरप्रेन्योर लाइनो आईगी पैशन दुना आइन तौनिंगबदुना आइन ngasai tamakbaduna aduna aina haise anjar khan yaningbra yaningdabra यानिंगी यानिंगदे हाइबदो नंग सिदाइसिदा yes or no हाइना हाइबिरो just say yes or no यानिंगी यानिंगदे इना हाइजे नंगोंदा business तौबगी दमकता MBA ओइदबे यादे BBA ओइदबे यादे हाइबा करीम लैते education हाइबजे इसागी skills does matter adagidi communication skills very important communication skills ima develop tobiro kay gunam si jina nangona hengam kanar kani nang leader oige nang founder oige nang mang thara chatke haitadi this is very important other than that you don't need anything aduna anjar khan aina pijari answer je nang yaning tra yaning de yes habiro ko so any more question ma'am question hangbirak pa yagani any question related to business hangbirak pa haibirak pa yagani online business ki matang da karamna kamaina hogudagi na chingba kya mano hangning ba kya do hangbirak pa yagani ko
I'm waiting for your questions. अखोई प्रोडक्ट से कस्टमर ना फजना खंगनब एडवर्टाइजमेंट से कयाम कयाम कानै कयाम कानै होरकपगी स्टार्टअप ता कयाम दरकार ओइगे ब्रो को अमतंग पाजगे को अखोई प्रोडक्ट से कस्टमर ना फजना खंगनब एडवर्टाइजमेंट से कयाम कानै होरकपगी स्टार्टअप ता कयाम दरकार ओइगे ब्रो एडवर्टाइजमेंट से कम हाइजगे को एडवर्टाइजमेंट से ngasi aina yam fazaba mayam munna fan tabiyo si matang da ai ngasi yamna fazaba free advice am pijanungi kanamtana share tawroidaba marketing se mamangi jukta di akoina online gi through leitrigan online gi power se leitrigan da akoina sidi mayam num khangbirangani radio da television da adagi di newspaper da advertisement sizinarme si sina matam da lising ni phu लाख अमा सुमाइना क्या अमा तिंगा तिंगा कोई एडवर्टाइजमेंट तौरमे मतलब पैसा क्या तिंगी पैसा अफोर्ड तौंगदबना क्या आमने अदुबु हौजिकी एरा से ऑनलाइन के एडवांटेज से मैम द लव एनी बिजनेस होजुनो को हजिक इचिनाउ क्या अमा सिदि येंग बिजनेस तो वीडियो मैम सिंग जाइना हाइदुजे ऑनलाइन की पावर से लवीरो कई नाम ऑनलाइन मार्केटिंग जम साथी सिदि ऑनलाइन द यूट्यूब ते पैसा थादब यादे दगी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलाइदब यादे हाबसु लेतु सिदि को नतम तम लाकपियो क्वाइ फर्स्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो बहायो रूट्स से ऑर्गेनिक मार्केटिंग हैताडी लोइमक हाइरानी ऑर्गेनिक मार्केटिंग जे कई नाम हजिक फेसबुक ग्रुप लेरिबा अदगी नंगी क्वाइ फर्स्ट अइना हाइदुजे मार्केटिंग तो मतमदा मालेंग मान बाइना हाइदुजे नंगी ऑडियंस तो मसक खंगो नंगना तौदुरी बिजनेस तो नंगी नीश तो कनानानो नंगी ऑडियंस से कायदा लेगे मोइसे करम मखल की प्रोडक्ट येंगे मोइना डिमांड लइसे कइनो हाइबे सी लोइ खंजलो सी खंगद्रिगै नंग टारगेट तो मतमदा नंगोना दुम वार लइद्रोमने नंग टारगेट तौदुसे नंगी राइट कस्टमर से कायदा लेगे मोइ कायदा पुनगे मोइना हजिक कमाइना करी थीरिगे हाइ पोसे सी मैम रिसर्च तो बम दरकार लेबे रिसर्च तो कने कायदा रोकनी खम हजिकती ऑनलाइन द लोइ लेरबनिना नंग मफम द मोइगी ग्रुप अम थाजन मतमदा मोइ द नंगी प्रोडक्ट से हेना लाइरकनी खर चाखोलक मतमदो अदु मतम नंग एडवर्टाइजमेंट चलायक यारे अदुना नंग हजिकते हेते कैंपेन द एडवर्टाइजमेंट पैसा थादरगा नंग हेते बिजनेस हेंग सेल तौनी हाबदुदी अदुदी याम वाना थोकनी को क्वाइ फर्स्ट learn organic marketing ai samaksu organic marketing de horeini kamaina facebook group kamai sinar facebook page te kamai sinar whatsapp group kamai sinar si ma'am je khangoba aina haidu je nasa gi customer do khango kai da legi habse nangna hojik nangna suppose nangi keno jina product sina clothing product ne hare adu nangna yonsalu do jina mi gi keno da yonsalu radi advertisement tok sulu radi soi roidru keno da अखोगी इलेक्ट्रॉनिक्स में आमने इंटरेस्ट लेबा मी दु नंगी प्रोडक्ट तो योनसलु ताडी सोइदुने अदुना समना हाय मतमदा अइने तोइना हायबदो मेन सु नंगी कंपनी से मेन सु ने हारे मेन सु और मेन गी खुंग ने हारे अदु नंग लेडीज पे पुन मफम दु नंगी मेन खुंग तो उसलु ताडी लेडीज न लेरकदो लेरोइबा अदुना इसागे कस्टमर जे खंगो इसागे कस्टमर जे खंगा मतुंगा राइट वे टारगेट तो बियो राइट वे टारगेट तो ताडी नंग एनी पेड एडवर्टाइजमेंट चलाइजनु ऑर्गेनिक मार्केटिंग चलाइजनु इट इज गोइंग टू फेल यानिंगे मालेंग हम अइना हाइजे अदुना नंग असी नंगी target audience who is your target audience who is your customer who is your dream customer have to ina khangbiu si khangdringai nangi customer ka no khangdraba nang fana advertisement chalayu nang fana kaino to nang fana startup oijunu nangi fana product fazanu it is not going to work aduna customers yam khangadaba mayam da ina haije sida yeng biriba mayam da ina haiju je business ta mic pa ke haita di business e customer yauduna business alive ya de aduna important di kaino who is your customer find who is your customer where are they now where are they hiding right now सी खंगदबगिने बिजनेस क्या फेल हुई मैम सिंग बिजनेस क्या चौखट ngमद्रिजे कई यूनिफॉर्म सिंपल है कस्टमर याउदना बिजनेस चलाइब ngमदे कस्टमर लेते तारदी कैश फ्लो लेट्रे कैश फ्लो से काजे लाक्तनो कस्टमर पीरे कांदा कस्टमर से कम कांदा प्रोक्तनो नंगी कस्टमर लेबम से खंग कांदा नंगी कस्टमर लेबम से सुगंग खंगद्रबा it is not going to help you at all any business इशन बिरो any business offline online doesn't matter customer का नो खंगद्रबा लोय मका टारगेट तौसलबा आइगे कस्टमर दि पुना मक्ता लई वर्ल्ड की थुंगनब से लई हायरबा अदुगी प्रोडक्ट सुंगयोन योला रोइदबन कईगिनो आइगी लाइफ ता थो लाबन आइगी लाइफ ता अहाम बाइना होरको मतमदा आइगी कस्टमर दि सिराजु लई आई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस तौरे सर्विस बेस्ड बिजनेस तौरे हौजिक नॉलेज बेस्ड बिजनेस सजु लई सर्विस बेस्ड बिजनेस का नॉलेज बेस्ड बिजनेस का यूजिक तोजे प्रोडक्ट बेस्ड सुखर का यावरिको सिदै से आइना हाइजुसे आइना मैम धायरम दुइजे ngasai nangna product based tawko matamda nangi customer je punamak ne khanbase khanbiro no nangi niche haidi kai nyam nang ngasi niche have clarity fan lebiyo niche have nangi market se am chawe market se samudra amne market ma market se da yam chawgro nga ma yam raksida nang ngasai nang se supna tagi tang pata nang oirak tuije si oirak pase nang na dominate tawgi haitari nangi niche se find to da ka lebe ai loi ma ka target tawbe nang unda ken chaw market se shark kyam lai grabna aduna nang na oije yam pikna niche ma ka khaido da clarity khaido ko da adu khaido matungda adu da nang na top ta ga da adu ka na tam tam nangi niche khangraba niche have segment macam ne section macam ne nang oidoi pa suppose nang na hai matam niche ke example biramge suppose nang na hai matam da
nangi product se clothing brand hai clothing brand se am chawa pot amne clothing brand manung sida kari product nangi yolije t-shirt la adagi ladies garment la natragana men gi related over trousers la sigum se khaidu over samna ham the men's trouser hai tadi nang yam lai na men's trouser target tawani adagi di clothing brand da men's t-shirt hai da t-shirt pa ma mi sing target tawani adumai tawduna nangi target se khangba dar kai niche understand your niche so mayam sidagi hangning question hangbirak pa yagani ko sida related over any question have the entrepreneurs ki related over question hangbirak pa yagani si jam session jam sang thamdaru ai okay ya fa kuman yambana business line sida lakpada paba like singdo amta khangbirak se I give favorite two like 0 to 1 ko see life this changed my life see like se pabiu ko yai fa ba nate yaingang ba kuman ahibam see like se pabiu this is going to change your life next aina haidu se the lean startup see likes isan biu see likes adu mutung dai like to pucho see like ani jan pabiu this is going to change your life 0 to 1 yaingang ba isan biu ko see like ani sungcho shojana pabiu ta seng na business ta ai atopa kem haijaru ko business ta have the influencer marketing adagi di yam like yam like but aina haidu I recommend to je see like everyone must read this book okay next Ishwar Chandra Lauremba brother gi class 11 brother ai class 11 tamjari commerce lobje edo brother mechanic ki product puthok kese kamai tawdoino haidi engineering sing darkar oibara product sing dos hanabra karamba mechanic products no nangna puthok ningi adum tang ingonda comment amtanga drop to biro Ishwar Chandra nangna hawjik puthok ningi ba mechanic products what kind of mechanic product do you want to produce please comment am drop to biro adu gimtunga answer pijar Ishwar Chandra sinang so ibira ije sida mechanic ki product puthok kese kamai tawdoino haidi engineering sing darkar oibra product sing to sabada so what kind of product do you want to launch karama product nang launch to ningi adum tabi biro adu matung nei answer fazana pijarak come on kara active boy bio haidi question doi kara thuna sigi session yam sang thamjaroi ko sigi session de matam khara gidang session ne okay environment sengdokna ba pot amane yes khwai first aina haidu je Ishwar Chandra engineer logba logdaba kona loi laksajani labor lakpa laktaba kona loi laksajani khwai first Ishwar Chandra gi concept to hana clear oibio Ishwar Chandra na tawdoise kaino ka Ishwar Chandra na su puthokadoriba machine dugi maramda fadana khangbam darka lay haitrasu semba haita aina semdrasu Ishwar Chandra na semne habina tab design do aina si tor ponta da sigi benefits pirakaduni society de sigi benefits pirakaduni haibana chingba sigi disadvantage na kaino sigi advantage na karino adagi si sama tumda kya changani si kamain tawgani haibana chingba mayam jahana low study tawbiyo business tawba matamda study tawdraba research tawdraba adugi business to kanabam khangaroidum fazana khangdo sida cost kya lakani fazana ithopiro kya changakani sigi machine sabda kaidagi lakani chip sigi oiba changakadaba elements sing jaina kaidagi lorkani na chingba kya low study tawbiyo adu torokanda heng engineer lakpa matamda labor lakpa matam senior lakpa matamda Ishwar Chandra na yam line thoni ba hai matamda o si taw matam si taw nang si taw hai Ishwar Chandra business taw matamda nang na loi khangde ya de have like ko you are an entrepreneur nang na taw do si nang di only strategy provide to duni mi onda nang gi team da nang na strategy provide to duni si taw hai nang na idea pi duni idea pi da matam moi da nang na vision du uhala matum moi na sarak ta duni nang entrepreneur da nang loi idea de have si kem like aduna kem wabi nu nang na taw do si nang gi product tu matam nang loi khangba A to Z ma khang da ta su khara mak khang de 50% 60% 70% nang khang na bo no fazana study to wang sidagi yaning de Sojandra aina haijari answer je yaning tadi yes yaning tadi no mayamna yaningi brother okay common noiba marketing strategy khara haibiro common noiba marketing strategy yam live marketing organic marketing da haijagi malengan ba marketing to matamda khwai first nang hojik aing sai jang do pet et loi kau tho nang hojik to doisia hojik aina hojik sidai sida samna ai matamda aina hojik YouTube ta tholai je kai gino YouTube ta tholai je matamda kai gino matamda ichino mayam da aina mateng pang mata aigi supna ta gi knowledge macham do jo aina share do je ni sidai sida si je kai yam da aigi authority build up to ini adu oi tar ding sai gi hojik ti social media era ne aduna aina hojik hai jo aina aigi video am do yaujagi ni ko content marketing is very important
content sembase ngasi haram be ko malenga man ngasi khalam be me amna khalam be ai di camera mang thok pungam de or else ai di content design to pungam de ai gi product si mam da kem kai de camera mang thok ta de have like blog review adagi di message da content kya ma image kya am sembira quotes kya am sembira important oi ba mayam da have suppose malenga mai product se suppose hai malenga mai product se kai ne ba kari product ne mam ta biro what kind of product no malenga mai product tum ta biro du mutu ne hajar malenga ba product tum ta biro okay tea lips yam na le tea lips da sida ma aji to video se malenga man to video se Instagram page ma hang do piro Facebook page ma hang do pira ke dawni khambra nungti zagi related oiba tea lips dagi kari kana fangi hojiki malengam na puthu kodoi product si man tea gi man da share to bio only tea niche se tea ne nangi tea pa mi sing de reach out to si tea thakuma tamda nangi heart ta si pharakani adagi nangi sam da nangi mit ta tea sina kana ba kya am piri na ching tea gi benefit se pibi matam da sum mayam na nangona sum nangi audience nangi site sum lakani lakpa matam da then nangna you can start build up your audience aduda nangi target tam thada ba hoga Facebook ta adagi di even nangna YouTube ta nangam jata di nangi product ki maram da nangang ba hoga sumaina ti ne kana ba kyam lay sumaina ti jina mayam gi life ta kari benefit pi all generation na kari pi hai bana chingba kya je benefit na provide to matam da mayam je interested oira kani adu ta di si content marketing se kina free ne se sida paisa chatte si nangna puthok se nangi product gi maram da mayam da benefit to uhan bi ne benefit to uhan matam mayam da kana fang matam da nangon da nangi product to ko de lay ro idun that's very important mayam na khangdri se paisa thadara gadang advertise tawni haba khalle content marketing has a quite important 2022 da laiba 10 years 15 years da content marketing is the king content na lo change to dorm ne malangamba ngasi nangi ti the right product ne nangi ti gi benefit to mayam da utpa matam da elder generation da young generation da utpa mayam na kana fang matam da it is going to change their life adagi nangi life nangi business life to change ro kani ba aduna sigi marketing se apply to be content marketing content sem bhai bese video da thok ta ba ya de hai ba leite iba horo blog sembiro adagi di anything related oiba have the post to adum update to biro Facebook page ta Instagram page ta ngasi dagi ti nangi product na ready oisu oidrasu ngasi dagi hauna nangna khangab di nangi ti product ne harabani na ngasi dagi changjal biro changjal laga ti gi oiba related oiba topic ta ngi share to टी ने कई काना फंगी हेल्थ कई काना फंगी टी दई कई चेंज लाई कंप्लेक्शन कमाई तो स्ट्रेस कमाई ने रिलीफ होय अदगी दी मेंटालिटी कोई इफेक्ट होय मैम से कमाई रिड्यूस तो कनी चिंग क्या टी दगी बेनिफिट याम फंगी दना हार्ट क्या हार्ट की प्रॉब्लम क्या सो सॉल्व तंग दना इन खंगबदा अदु मैम तो नंग मेंशन तो मतंदा बेनिफिट लाकनी कंटेंट सेम भाव बी क्रिएटिव ओके कोन अदु मतुंग द पेड एडवर्टाइजमेंट क्या थादरो सो मालेंगा मसी की पोचे अप्लाई तो विनी तो बिरो yes or no are you going to apply this or not apply to do it yes I'm going to apply aduna content marketing jam important ngasi malenga ma khatagi nate punamak taina haram duise ngasi gi generation da ichinau mayam da entrepreneur oi khalai ba hojik business changa imam jing je ina hai duise online business ki online gi power se lobi ko online gi power se log da matab da hayeng si jina kana ba kya ma no opportunity kya mangi ni aina business ho matam da aina ai kai dong da pasa yam chawng thada de haji kai gi no matam da aina ngasi ta gain tawri ba mayam na trust build tawri mayam je from online adu tadi online se kyam powerful hai ngasi millionaire oiba Jeff Bezos na Amazon hang ba je Amazon se 1996 ta hang dor bu matam da ngasi 2017 da build up tawri mayam da swam chakot ma billionaire oi je kamai no online dagi adu dim ta khanbiro online gi power se kyam chawi den da khanbiro Gary Vaynerchuk na mana ngasai gi magi wine business te hora mana ngasi business development da lak matam da ma ngasi mayam worldwide khangi je kai gi no online dagi adu you see the power of online online miss to bigano ko ahal laman lady ma da su loina educate to bio online have like am chawa po ni ko miss to bigano bro tell us some books about business or entrepreneurs mindset aina hijagram ni hojik to ko book amang jarba amgo jo share to jar ke chongtham Bill Gates this one I recommend you this one you must read this is very important 0 to 1 this is the startup ki related loi teach to ran ai gi favorite book ne se ai hojik su pai hanjan na pai ko si Bill Gates su pau malengam su pau sidal yauriba Akash adagi Anjar everyone must read this si jina songi life ta startup ki life ta change kyam phangani ko adagi di this one the lean startup si pabiro khwai first sian pabiro ko next si pabio adui matung da ilai atop jo share tok jarke si ani jan para matung da change lakani then you can jump on the other one okay next bro I give friend amagi question amta hangjage yai hangbiro karma question no I am ready to answer that
Malengamba, hangbirom ta. I session yam sang tham jaroi ko. Sei aduna mayam na hangbini mo question sat sat hangbiroi sat reply to jarke. So Malengamba, I'm waiting for your question. Salamba, bro, business capitalization combine tawgani. How to raise capital? Startup entrepreneur amo oina main agenda na. Yam nan ba question. Yam na fazaba question. I thagat chari ko Salamba for this question. Combine raise tawgani have se. Nang na khange. Aigi share to jarke. Aina combine raise tawdi have. Quite first the aina hajo Salamba. Money have a poche. Mioi ba have se. Business to matam da money have a poche. Kada ungo sungai lai tabne. Fully ready to lay money I push I see the Pasha for the lay Karor Manga lay Karor Malay Lak Manga business for the how we are them. You was enough Sumoi Uro enough. You know them the Pashagi what was it like a new. But any high to say. None of the ticket to say. Pasha the excuse when go. None of the ticket to say anything as she may have the solution. Be to say, Mayam City Salama again the Punamak high to say go. Nang nang gamzabi level they combine hogani has an uncle. Quite first, nang capital raise to Wahita, nang capital raise to Wakan Chelakadi, Pasha raise to Wachel Padam, nang opportunity can miss to win. I know how woman like my holy hammer. I know ticket position, my ticamra. Can I the gay Pasha menace? I know gamzabi level like my hole can you have the ticket lip? Ticket like madam, I give budget, any kind of Pasha Chango business holder, Pasha business hold the other. Zero the Gipasha Nika to the Cam Kaluna have the Mina have how to start a business with zero money. I do a swinging. I apply sungo to get impossible niko. Paisa khadi changni. Maybe 5,000, maybe 10,000, maybe 15,000. I do not maybe 50,000, maybe 1 lakh, maybe 2 lakhs, maybe 3 lakhs. Nang on the depend tawre. Adu bo in hayu je. Salamba nangi luxury ba question do. Nangi luxury ba paisa do. Adu do na nangi budget to fix tawro hoto. Nang na to gujike don khabra. Nang na honing business to skills develop to. Ai nga sa hagi ai nga sigi video do ina half ki beniko. Salamba. Nangi product kya amne ramgani ko. Product to loi ma kauk tho. Amakak select to amakak best product select to best product select to adu da nangi investment to kayo nang product tara da thadar tari nangi paisa yam chawni paisa yam chatkani nang ngam ba marketing chalakani investment chaw kani nang ngam moi matam nang tawni polo edu sapudi product amakak test to product nang khanjai china best ni khamdo thadabiyo thadaba kan mayam na pamna raktar ba adu da best oiro adu da best oiro kan nangi paisa tam tam na thongalo nangi ming khar lai khale am tam do nangi paisa tam tam lakani even funder su lakani tam na BC kya am lakani mayam fund to kya am nangi paisa dum lerakani kem wa kan paisa lerakani adu quite important hawdok pose nang na quite ningsing doji hawdok matam da paisa ai stain se book like tabya de tok thok piro nangi leijari paisa do nang paisa leitre dana imungi mi degi lawgera nang thaba ama ngatang tawgera paisa de kitang collect tawgera adu bu nang ningsing biyo ba haibidi aduna na online business recommend to nang offline business pa matam nang lakh nga lakh ahum lakh mari lakh ani lakh ahum chang bi but online business lakh matam nangi product se khang matam nang 15,000 de ho jai 30,000 de ho jai 50,000 de ho jai 1 lakh de ho jai nangi leijabado okay aduna paisa na nang excuse wen be adi sigi funds di kon loi lakani tam tam na raise to ai do to lai aham da ina kai gumba paisa lai te na excuse to le ma ba ngasi ai business ho song ngasi ina mayam na ngang je song ngang ma ai business kyam je fail oi business kyam je start to lai adu aina khang pa lesson di kai nyam da money sina excuse wen be adi salama yaning de okay answer sir product or service ama mayam da khangan bana hona bada matam kyam kuina changani it depends on you answer nangona depend tawe ai ninga sai jabado nangi product ko depend ta hojikti online gi opportunity lobiyo online ji amna hojikti mi loi hojik anjan ga thengnai je malenga ma ga hojik chat to isi talam ba ga chat to je kamai no online da ha nangna si business ki maram hangai je kamai no online da adu oi tari nangi audience jo online da loi lei adu oi tari nangi product se kamai to yo hongni engi sai jabdo know your customer khangdana business to be de hanjana haijini nangi customer to khangbiro nangi product to kana demand lagi do adu khanga matungda adu mafam do nang leijabi thadaro dak yanjalo values business the quite important ma amna khangdab jini ko value is very important value like nangi product to fana fazana mingon the value pi bangam draba no one is going to buy your products adu nangi value do khangba tarba ke dawni khamra anjan leiba kangbu do nangi customer na pulli mafam do thadaro bom thadabai da thadaro dum langjalo dum tam langjalo value mem langjalo free de pi thokera pi khangal lo mem si try tau mayam na khangal lo moida important me malenga magi sagi tea lips to adusu thadaro moida sum si de ai gi tea de si kana fangani mem pisal lo ngasi lai dabi ai ba nui mangani taruk ni de lep tan thado ba consistent oyo ba adum khang kani adum songi product dum khang kani khang ba matam da pamang nar kani ba laining pola kani mayam da khanga ba answer adu gi apply to sir business ama hokdok pada mioi kya pullaga hogadage depends nang na hangi ba question mem da depend to
Nang na hauningi business se kaino du haibiro. Anjar nang na hauningi business se kaino haibiro. Ai solution pigi. What kind of business do you want to start? Anjar nang na hauningi business ki matung ile sidi. Ai na hoji hai ngam de mi cham mi tara changni mi manga changni mi to hum changni hairo ga hin. Anjar ki question do haibiro ko. Na chongtham bilge online freelancing website saba da kai ge si oina business tongninge. Kari freelancing no na provide to Bill Gates nangi niche to habiro nangi freelancing nang na pido value se kana adu matunga answer pirake e-commerce amazing e-commerce am hodok matanda what is your product e-commerce am chawe e-commerce B2B lay B2C lay D2C lay C2C am lay ko answer nangi product to kaino adu product to khangning e-commerce ta product no I do mutinga answer pirake what is your product e-commerce is the largest business e-commerce is India da ko next mayam ngasi khangjan biro mayam ngasi mit pangthok biro e-commerce tu handaki keno da ne 2022 da 75 US billion dollar ne hit to India da 10 years da 30 years 2030 da ko 350 or 370 something billion US billion adu de kyam chawre market se e-commerce is the largest business aduna anjar nangi product to khangan biro adu gi mitung ne haijarake malengam da mitai bro ai man hankiba reply keno bro malengam bai question je gyan tadrik karamba question hankiba question no em tam repeat to biro ne Bill Gates all types of digital works like web developing animation Bill Gates ai ngasi wa ma haram ge nonda nangna business ta mai pak ke hai ta di ai ning kai haige find your niche nang kaino punamak website ju sani adagi di animation ju tongni transcripting ju tongni Fiverr website Fiverr forget about Fiverr siloi Fiverr gi loi kau thopir siloi siloi kau tho aina nong da hai ju se nang gi niche am se what is your expertise nang na kwai da gi strong web je kaino amaka khando kaino na market sem chawe samudra ni I tere ba samudra nang chong da du je website kai ju nang na Fiverr chang ma tam de ko website pai ge lengani website saba kya pai ge lengani adagi di animation pai ge lengani transcripting pai ge lengani madu nang na standard oju se nang na amma khak ta na khan ga da amma khak find your niche khang da bagini business na fellow is Bill Gates khando piyo amma khak select to amma khak find one adu da push to ga da adu da thin ga da adu da freelancing oju amma khak ta mayam nang ngonda ngasi example la hang ge ha nang ngasi wa ma hairam ge nang na lay gi dukan chapa matam da na suppose nang na khung am lay ninge khung am lay ba chapa matam da lay gi dukan su lay gi dukan am theng dare nang lay gi dukan su kai mayam pulle sile sile khung am lay ba matam da nang ngonda madu da amana dukan am lay dukan is the only shoe main shoe over related over katang thamme ba nang ani se kram da changa da gi mayam pulla thamba lay ju kai su yawa khung su yawa pham du changa dra natraga na khung katang yon ba aseng ba specific over khung tu nang changa dra karam dukan ani se nang karam changa ni habdo adu gi answer piru adu gi tu ne har bro I business already hoba kuire laijaba capital khara duna raise tawraga expand tawba growth leiba wabagini multiple income lakna ba expand tawninge any suggestion bro what kind of business karma business unang tawidu adum ta haibiro chalamba malengamba ai waro bi biati ko malengamba question do haibdi reply tawjeni karma question ai gyan ngasai question amade ai reply tawjega friend amagi question am ta hangjarake haibni ko hojik matam se salon ayamba loi hangnare adubu home services aina online the business tawna ba kai to malengamba ai ge client kyam lai ko salon business ai ge client kyam lai salon is the salon je quite demand lai ba business ne ingasi hairam ge malengamba se salon ta sene interest oira ba ai ngasi malengam de yamna free advice am pijaram ge hojikti salon hai ba poche mi loi na khangning ma ta mi loi salon gi tamning ba kya mana ngasi home service khatang pi bidante you can be a coach you can teach someone nang na kana gum da salon gi matang da ngasai gi tamningi ba mem online na tamningi ba kyam su da teach to we ai moi da hai nang hojik hangai question je hojik matam de salon ayam ba loi hangnare adubu home services oina online da business to na ba kai to gi age hai tadi online nang na hai business se online oitar su nangi physically offline da lakadoi ne sam kak pa lakdoi je nangon da salon sam kak pa lakpa da gi di spa to lakdoi je offline da lakadoi ne but nang na represent to je online da ne but ina hai je scalable ohin gi hai tadi become a coach nang na salon gi maram da takpa matam da kana gumam da takpa matam da salon gi maram da nangi business se nang ngasi chamnga da tan ba lising da tan ba lising manga da tan ba lising tra da tan ba do
nangna salon gi coaching ama hangdok matamda mayam da salon teach to matamda nangna haijari be experience share to matamda nangna kai gumba public speaking na nang ki da tardi ko nangi business yam tin scalable or kani but nangna kai gumba online dagi offline da lahan gaita nang advertisement to biro nang sidai ji haibiro sumaina hairo salon je nang sumai haibiro haibdi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯄꯥꯒꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯪꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯅꯣ ꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯍꯣꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯇꯧꯖꯩ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯊꯝꯃꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯖꯩ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯑꯐꯇꯔ ꯎꯠꯄꯤꯔꯣ ꯇꯦꯁꯇꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯜꯁ ꯎꯠꯄꯤꯔꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯩꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯇꯤꯞꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯎꯍꯟꯕꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯣꯝ ꯅꯪꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯂꯨꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯦꯟꯗ ꯍꯣꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯗ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕꯤꯀꯝ ꯑ ꯀꯣꯆ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯂꯨꯟ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯦꯂꯨꯟ ꯍꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯤꯛꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯣ ꯆꯂꯥꯝꯕ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯦ ꯆꯂꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯔꯤꯗ ꯀꯥꯏꯗꯩꯅ ꯀꯥꯏꯕꯨꯛꯁꯦ ꯌꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯥꯏꯗꯩ ꯀꯥꯏꯕꯨꯛꯇ ꯌꯧꯔꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯠꯈꯠꯂꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯟꯁꯔꯗꯣ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯊꯨꯡꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯔ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯨ ꯀꯩ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯐꯪꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯌꯔꯁꯦ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ ꯍꯣꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯣ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣ ꯏꯐ ꯅꯪꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕꯤꯀꯝ ꯑ ꯀꯣꯆ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯕꯦꯁ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯨꯃꯤꯡ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯅꯪꯅ ꯇꯤꯆ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ $1,000,000ꯅꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯁꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤ ꯀꯩꯝ ꯀꯣꯁ ꯇꯧꯗꯦ ꯅꯪꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯌꯣꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯔ ꯅꯪꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯟꯖꯔ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯀꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯂꯩꯇꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯇ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯅꯩꯌꯦꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯄꯣꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡꯇ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯨꯀꯟ ꯈꯜꯂꯨꯔꯅꯨ ꯑꯩꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩ ꯊꯥ 6 ꯔꯤꯖꯜꯒ ꯐꯪꯗꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯪꯗꯦ ꯅꯪ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯔꯣꯛ ꯆꯠꯄꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯈꯥꯡꯕꯁꯨ ꯀꯟꯕ ꯄꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯅꯦ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯅꯩꯅ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁ ꯇꯣꯛꯑꯒꯦꯗ ꯑꯩ ꯇꯨꯝꯃꯨꯔꯒꯦ ꯁꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯀꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯁꯦꯜ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯥꯡ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯔꯤꯖꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯪꯗꯕ ꯃꯪꯉꯨꯔꯅꯨ ꯀꯣ ꯑꯃꯅꯤꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯨꯅꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯅꯪ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯂꯩꯅꯤꯡꯒꯗꯕ ꯅꯪꯉꯣꯟꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯈꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯊꯥ 6 ꯈꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯩ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯟꯖꯟꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯖꯦꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯂꯤꯕꯥꯕꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯗꯀꯣ 3 years ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯏꯟꯀꯝꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯂꯤꯕꯥꯕꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 3 yearsꯇꯣ ꯅꯪ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯕ 3 years ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯏꯟꯀꯝ ꯃꯥ ꯈꯥꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯈꯥꯡ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯦꯗꯤ ꯈꯥꯡ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯄꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯕꯅꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯇꯝꯗ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯅꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯒꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯖꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯅꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯋꯥꯕꯒꯤꯅꯦ ꯆꯂꯥꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯆꯂꯥꯝꯕꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯀꯣ ꯆꯂꯥꯝꯕ ꯐꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯣ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯋꯥꯕꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯝꯄꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯖꯅꯨ
पैसा नंग फना हौजिक नंग स्टेटस फना लेजनु बिजनेस त मैम स्ट्रगल तौरी मैम जे सेल्स जनरेट तौ ताडी बिजनेस से वा तामने कमाइन सेल्स जनरेट तौरकनी हाइ ताडी नंगी कस्टमर दो मसक मुन खंगबी तामने चलाम्बा कस्टमर नंगी कस्टमर दो मसक खंग ताडी नंगी कस्टमर दो काइद लैनु खंग ताडी बिजनेस है पोसे सेल्स न चलाई बंगा ताने बिजनेस से सेल्स तौ ताडी ग्रोथ लाक कमाइन ग्रोथ लाक तुनु पैसा तान ताडी कमाइन ग्रोथ लाक तुनु अदु ग्रोथ ला हान गे हाइ ताडी नंग न स्टडी तौ दुसे नंगी ट्रैफिक से इंपोर्टेंट नंगी प्रोडक्ट से ट्रैफिक पुसलक से इंपोर्टेंट है ट्रैफिक से तोइने पुसलक तामने ngasi business se ngasi sell tawroga ngasi lep ai gi sell ti lai hai nang di customer lephan bya de ngasi customer cham lai de heng customer cham manga kamai on thokoni heng customer cham tara kamai on thokoni heng customer cham tara nga kamai on thokoni ha nang khangbam thoeba si khang da tar ga di nang ta sing nang na fana business se paisa pana thada tar su nang gi fun kya lag tar su customer khang da business to kamai chalai juna salama am ta hai bi ro ne am ta salama je business ki experience tai bi ram ne du tar ina hai je customer hai je am na khangbam dar ka le except market na zik lo pa me hai tar di salama han to bi ro hena thada bi ro market to kamaina value je hena pithok bi ro value je pi badar ka le value pi da bai ngasi business fail ori mem je value pi ra kan da sum value je mayam sum khanga kan salama gi business exist awe khanga kan da mayam je sum lakani ai jungai re chang pa matam da aham bai gi product thada matam da kanam ta yengam de single mi mu yengam ba na te but sum thadara kan sum thadara ai gi value je sum changjala kan mayang ga waisan ar kan mayam na ai gi value ai gi free de to thopo kyam free advertising to thopo kyam free marketing pi bi kyam ne mayam da adu matam da moina value khang kan moina ai gi thobok to moina ni sumai to na ai hai salama da free pi bi hai ba na ta salama da ai hai salama gi customer da fadana khang bi yo salama value business the value pi bangam business to success oi mayam any business the yeng bi salama hojik fana salama na taning ba mayam tabi ba ya kan youtube ta mayam adagi di any business successful coach ka tabi ba ya kan moina simply hai to aseng ba business ki language ti customer khang ba ji aina wa gi kaino customer khangu dabdagi aduna chalamba dai haide chalamba lana lobi ganu customer nangi chalamba gi fan kya to loi lakani loi ma phanga da banga tani sei business loi chakhola ka da ma tani adubu customer have them important customer do khang da di business kamai chalai dun customer is king customer yauduna koi business chalai bangam te chalamba lana lobi ganu ina haide aseng mane chalamba ko customer fadana thikat pio chalamba gi customer do kana no haide fan thi do pio accept to haide market to chalamba na khangam na ji moina pamna re haide khangam na adu toin thadabiro market to sales hena generate to sales hena generate to di salam bagi business to hena grow la ni income cash flow la ta upgrade to ko yar ni chok thok ko yar ani group of companies on thok ko yar ni sales generate to ta di paisa lak ta di kamai group of companies on do ni kamai expand to nu kamai chok ko do nu chok to jigam ga paisa le kan paisa do kan lai du no sales generate to kan fund kam kan lak no trust to kan sales ki rate to wang khalak ta di funder me am ju la ani o mai je sales ham to we du ta chang again salam bagi important ni kan salam ba you should know your customer salamba ina pijari ba solution je salamba na dum khangbira kani ko seng bagi upgrade to gaiter di customer yam han madar kale sales yam na generate to adu kana mi noi thajaba lakani adu ai sida gyan ta da bam le expansion ngam da bai arrogant yam thi oye bro ai kai gum ai na gyan ta da boy de ngak pi ko arrogant oye have je si kana ai di solution ai ne best oina pijari ni ko salamba salamba da ina pi bangam ngai pijari ni salamba da sida ai na haije customer kami sumaina have the lana de lobi ganu ko aina pi solution mem je so financially useful chongtham bill get financially useful knowledge pi ba youtube channel hang ba se kyam yam na growth lai gani manipur da bill get kem kai di nang knowledge lai tadi nang na financially gi knowledge lai tadi kana gum gi ta singa nang na financial knowledge lai tadi na dum hobi yo sidi manipur da hojik manipur se hojik kai no hai matam da manipur da to ise kai no manipur se hojik business tong ni ba kyam na re ngasi chinau kyam changai jo business tong ni ba kyam ne adagi di finance ki maram da khangni ba kyam su lai ni sumai to aduna kem kai ba lai te chongtham bill get si hodok pi ra financial knowledge so share to matam da he na consistent oi bi da consistent oi da dia de amma khak video am ga thadaraga hayeng tham le video thadani de grow sungo to bu ngam moi amamam lakta suno views lakta suno ngasi 10 views lakta no 8 views lakta doesn't matter nangi thadabam thoko nangi value thadabiyo mayam da nangi group da share to bi na man da share to on view kind of rich kind of have the yohoning mami sing de yohon biyo adu matam da kana ba loi lakani haibadi thada biyo content le pe de gary vaynerchuk na magi business ka mai build up only content free content pire my business build up gi aduna kem ki bigano thada biyo ngasi thada biyo dum selling aduna kem wa gano financially oge nang hangning mo channel do hang adubu niche loi ma pai be de financial ju pai be de da gi di loi punjan be de only finance ki je finance ki channel hang da mayam na lakpa dum da si ki channel je in phang du je finance ki related knowledge ne khang bi ge da six the Sarma yam na Manipur da business to bo se kana ro yam haini business depend to place to depend to sungdau de knowledge wat pagine anjar knowledge wat pagine adu khale di yaro Manipur da
Manipur se lamam ni kainu Manipur se lamam ni sidai se knowledge le talented mi kyam lai ni si kainu da education what pagini education in the sense college se chalru ga MBA tamura ga engineer or doctor web adu natiko ta sengna akhoi entrepreneur laitana Manipur entrepreneur tholok na Manipur kamai chakot tori gi businessman kyam thola kan to Manipur chokla ka duije businessman tholok ta tadi Manipur kamai aduna hayang mapalam dagi mi la kan da business pusala iba ano no thadar imam se adu jari growth lai ma adu kan da di mayam je adu de moi de leira ani aduna sidi akhoi maitai macha mayam je khoi Manipur macha mayam tholapam darka leiba ko aduna kem si place da depend tawde si mina haiba lawno nangi tawbom thokko taw nangi value nangi customer khango nangi business tawbom thokko taw si je nangi meet ne si je na ngonda excuse wen ba de eko ai lui lak ko question je ya me ko anjar amuk tang haijan ge place na depend to hon bigano ko place na depend to hon bigano si aran mane si play di Manipur da business to biate kana haino dubu si kana yaning ma thabak nune as si yada ba thabak ne business ke am to wi mem ji chokla ka doine si ne excuse wen biate nangi to bom to ko to nangi customer ko nang right business to bo ho nangi aduga fenko sorry any offline business say offline platform da loina chang ba yagadra depends the way fenko nangi business tu matung ina sam nai matam da hojik ai gi chinau kyam na ingon da lai kwa de farming ai ok loige ai san loige smai adu ok loiba san loib du kamai na hai ai kamai online da lao hai du no du di kamai na nang san no online da kamai delivery to hai du no du ai sung adu de ai yaba ngamoi ko adu depend the way nangi business tu matung ina nangi product tu na laiba pickle loire clothing loire adagi di maybe say electronic products loire adu mu online da loi lak pa yai ba adu sai gi ke hai tare farming gumba ok gumba lakpa adu masik du ai adu di ai gi site la itre ko du mako ado adagi next selling skills the most important obviously karino confidence selling the confidence yaw no selling to biade asmai ga hairaba ai am tawre ko sumya bilget ai haijaram ge sales to matam da ko si lebiu sungai leeroi dam sales to matam da convince to bu sungai ade selling skills ta nangi values se mingon da kana bahan pige da Bilget ay nyoji hamda Bilget nang si to mo tam si kana fang nangi business si solve to kuni hamda tam business Bilget kitang khandara kani ba value je pira ba value je fatam pira khangala matam da mo onda hayo si dai si bu price la kani si la kani convince to wede si lebiu to wede sungai lero dam tu product ma chase to wede client ju chase to wede paisa ju chase to wede selling is all about confidence like da I give product confidence like da value je ina khanga da then you can sell more bro ge response to pain de haiba nati ai as a person frustration lai haijabane growth namdabini bro yam thinungai fadana haibiraktre aseng mane ko ai misunderstood khar tawre ko chalamba sawya de adu baina haidu je chalamba da amuk tanga haijan mayam chalamba khatan de mayam da haidu je ichino mayam da punamak tai haijanam ge yam kuino jo session je sangda jar ge yam kuino fadana haijanam ge business the my pack hai tadi loi mak atopa paisa ju changi loi changi adu khwai important nang customer ita business to sunga de hajin jing view customer is very important customer is king nangi product fana fajanu nangi design fana fajanu nang paisa fana laijanu customer lak nang business kamai chalai junu nang upgrade kamai tok tunu sales hena generator mutu nang upgrade tok do natru aduna quite important je sales is very important sales the focus of you customer is king customer pelan view customer pelan mangam business tu ngasi mai pa imams customer pelan bangam da business to kadong da mai pa roidam si maning jing biro everyone make your customer satisfied customer satisfaction is very important si je hana quite first aduna ne sum yeng mone restaurant cha pam tam da khoina khangdri kan angang oi kan da khoina restaurant cha pam tam da mayam naga owner naga yes sir ka ha khoi da treat to tam da khoi da harau hon manu tam da khoina kadi guma feeling am fawi da kai gino tam da khoina khangdri matam gine but ma gi di kai no customer satisfaction pi ni customer satisfaction is very important customer na satisfy to the retention like the nangi business to ngasi pot am lagi bi ba but adugi satisfaction no like tam na retention like tam na matam da nangi business chokot pang amoi retention is very important customer je hena value pi gedam loi ban lo hen bete ngasi ma pot am lai grena heng pot am yun chal adung lo na heng pot am yun chal lo value je lo hen bete matang value pi gedam adu matam na ma je na mai pa kadam songi business hena mai pa kadam so any more question ma'am 49 minutes today only 10 minutes katanga jare ko sidai ma'am na hanging question any more question adugo ma'am na inya pijari solution de aigi small percentage aina pijari solution de satisfy oi bi natro oi bi have do please yes satisfy tadi yes and comment of biro satisfy or tadi no and habiro ko sukai belite so ma'am gi hanging question ma'am hang biro ko sukai de I am ready 10 minutes to go brothers sisters sa hang biro question hang biro ya gani ko I am ready to answer aduga mayam aina ngasi amutang haijage aina pijari solution mayam se
mayamda karigum kanava fangbi natraga fangbi de have the please yes or no. If kanava fang hai tadi yes, if no, if kanava fang tadi no. Kesu kai balite. Be honest. Any more question? Guys, any more question? Businessman, entrepreneur tadi active with you. Tasengna solution kya have the pin. Yes, thank you very much Salamba, thank you very much Asem. Appreciate it. Mayam gi support yaudna kesu nate mayam gi support na ngasi mayam da sumaina share to bangam jari ba have the yamna value lai jari ba have the I me am yamba pam jate ko I the quality I have the quantity I have the quality pam jate have the stage the 16 people join to with 30 people join to with ngona kasum kai ba lekte adu valuable oiba share to jabangam jaba ina mayam da kari ko valuable khar pi ngam jaba sidai hen chaw ba ngona kem lai jate si ka da name pam jaba ko aduna mayam support to you hena monopoly kamain thukai gani bro monopoly kamain thukai gani have se monopoly se mindset se yamna mindset se abdi aina har ka do je ai yam fajaba solution am pijarake second da ngai biu ai ke noma share to ko ya bring share to ya da male so aina har ka do monopoly thukai bhai se kamain thukai gani monopoly is already controlling ne mo tori mem se siba se aina hai du je kamaina sigi solution ne kamai pigi ne ham da competition se ta sing competition have nangi competition nang na khang da ba de nangi competition du nangi product khang matung da aina haido is da nang stand out tor ya stand out tor ta ba de sala nang stand out hin quite important stand out in have the puna mak nang market se dominate tor ke nang changa ke da nang control tor ke hai ta di nang nangi product nangi services su control tor ke hai ta di nang on da yam nang stand out oiba nang uniqueness oiba adagi di nang je ke hai ta adum ne sidi important ne hanjan na hai jini value se mayam dagi helak ke mayam dagi nang thugai ke si mayam nang top tar ke hai tar di ai nong da mayam da ina hai du se tasing na hai matam da value mayam dagi nang khetna bje kai no ngasi suppose ai example am pige suppose ngai Bill Gates na hai website hai Bill Gates mayam dagi hai du Bill Gates khatagin de mayam dagi hai du je website sab je ngasi sama lai re world the website sab man tangai re hojik but aina hangning je Bill Gates nang on dai website san du je kai gin salam nang on website san du je kai gin what is your uniqueness? What is your quality? So this is the best aba kya amda ai no on the san du je kai gin ai na on the product lai du je kai gin adu isana hangbiu why isana hangbiu isana ai gi product lai du je kai gin no haibdo adu da lo yawram isana haibiu ko isana hangbiu salamba malem ngan ba Bill Gates sida yeng biri mayam je isana amta hangbiu ai gi product se ai na lai du je kai gin no ai gi product se mayam da ai ngon da kayam valuable oige isana adu gi clarity do lai biraba then you can dominate it isana learning the pot mina kamai lay dunu isana value fang the pot mingon kamai value fang dunu quite first isada na value business is all about value hai na peering nang dominator ko nang ne na control to ko nang ne na keno business in any hojik lay jeson hojik any learning lay jeson any group of company lay jeson mayam lay jeson nang na dominator to kam kan no nang na mayam de khetna ba nang na mayam de gi value ba haidara kan no haidara ba ta haidara tar di ma ka do ri gi sigi xyz company nai gre hai matam kana kai hai duri nang na kan thinga ka da kalam thingoi nangi di kaino nangi focus se best value pigida deliver the best value customer de tan pel hello adai di customer na nong lo onjala an nang loi dominate tawrani monopoly loi thugai ani dai di sine ba sengba pot value provide value yaudna business and chalai bang moi ko company registration की मतंग खरा हाइबियो कंपनी registration की मतंग हाइबा हाइ तादि आइगी सिगी मतंग दे आइना यामना शेयर तोबो ngमoi ko kaina सिदि आइ हाइजरके याम honest ने आइगी टीम द GST की ओइबा सि कंपनी registration की ओइबा हाइबदि लाई को legal team की से मोइना दुम शेयर तो हंजरके आइ सिगी मतंग दे आइना यामना शेयर तो बुतारसु हाइबदि याम काना फंगजुरो अदुना सिगी मतंग सिगी टॉपिक दे इलाइति को हाइबदि ओपन रोस वारो वी बी दे registration की मतंग दे registration हाइबदि legal team ने हैंडल तो पोट ने सिदि आइगी दि सिदि आइगी दि only business की पोट ने कंपनी registration तो आइ नो गाइड तो हंजरके आइगी legal team दगी सुंजो छोइदना Manipur da real estate business karamba Manipur da real estate business kambam da tobu ya Bill Gates nangi business em yami ko nangi business ai
website boy haibo financial boy haibo adagidi real estate boy haibo nangi business quite fast ai di solution pi get nangi business quite fast nang amta khangdu karam nang tong ni sem ta khangdu real estate pu yore nang website yore financial yore animation yore lo yore nang yore je amta ama khadang khadu real estate business to wife real estate se quite ki chaw business ne real estate again chaw business like ko real estate ay business se yam na haibdi yam na value leba business ado ai nang hanging se nangi karam business nang tong ni nang wala ngasi knowledge kya pi rasu nang ngasi nang amata kana bang khangaroi amaka khandu biro amaka to adu dai fazana nang han toge maitai salon gi online advertising je kai kai to buya ge malengamba nang na piningi offer je kai kai piningi nangi specialty je kai nangi salon da ahen baje kai no quality je kai no nangi highest product je kai highest nangi value oiba product se kaino mayam na ngonda yam demand la product se kaino adu khang na yen ngonda haibe ati advertise haibe di ayen ngonda si to he si nu pi photo apsa lu he si to he balaso magi why he si to he hai matam da kai kana phang du kana ba kem phang oi nangi highest product se kaino nangi quite valuable oiba product se kaino nang yoning nang na mayam da piningi ba pot se kaino adu khang bam dar ka lai adu khang dana ngasai gi adu khang dana nang na kaino tok tardi ngasai gi ayen ngonda advertise si to he hai matam da kai kana phang du advertising di makhal makhal yam lai gre clarity lebam darka lai kai kai nang yoning du kai kai no hai badi aina haija concept se am clear oibe darka lai concept se aina nong logic solution pi matam da si hapo hayeng la aga sma hairadi bro na pigi poto phang dre value phang de reputation ai gi show in aduna aina khangning ba khar lai ba nangi highest value je kai nang na piningi ba value je kai no nang sam kak la haircut la spa ra yam lai dana have the salon yam lai bani ko adu mutu karam no nangi specialty je kai no then adugi matung no offer pi ge daban aina khangning ba kya khanghan ba ngammi ngasi life se yam kanai thank you anjar thank you very much love you thank you so much love sir company ma growth tawda team member ma thau tabra exactly team yaudana team life sam important ai aham hokko da kamai hore khambra ngasi story am share dorong ai aham da ai loi taw ngamme website design taw so ai ngamme video editing so ai ngamme adagi vocal sem so ai ngamme adagi loi khalame marketing so ai he loi khalame but si yadeba one man army oiba business to sungo kakhat pang amaroidam solopreneur habi sungo oibirono ithana tawge khanma thabak se mai pa aroidam adoi sorok pudi nangi team do home work mari oisu work se delegate to botam delegate sandok botam si khaidu nangi expert khalo tambi umoida si taw adu tardi ke dorni ham tamda nang marketing na focus to ngamani nang na pamjari pot focus to ngamani moina nangi problem ke am solve to birani adu nang loi tawge khalaba 24 hours khak live nang loi tawraba nang business sungo kakhat pang amaroidam ne anjar sima khangjan biyo team se ahum oisu mari oisu manga oi tara oisu doesn't matter delegate to botam gadab nang na hairi poto nang loi ma khamjan be yade ai loi thamjala ai loi tawge habi suga ka bang amaroidam adum ko adagi di bro online business ka offline business ka ani se karamba hana start tobana fagani haibiyo rosni nang na honingi business se kaino adum ta haibiro amta khangningi adui matung ai solution bijirak haibadi aina haiba kem ngamdeba noi gi business noi ne khangeba adui matung ai hairakeba ai di solution pirakeba noi the right strategy bijirakeba bro lifestyle interaction khara toina tawse yam thi kana ye moral boost up su tawe salute thank you bro thank you salamba love you bro love you product based business talk janinge bro karamba rosni karamba product no adum dang share to bir pa confidential la business e confidential oi bigenu ko abdul dang haibiro ai pirak ai value pirak so jana ai solution bijara ke Chalamba appreciate it anjar Chalamba appreciate it love you bro thanks for support thanks for this support keep supporting rosni amta karamba product no ta haibiro ai adugi matung ne solution bijara ke habdi nangona yam kana jagadam solution ne imperte hekta hai aina si taw habdi kana ba phangoi nangunda right target pirake Rosni I'm waiting for your reply what is your product mayam atopo question lai jo hang birak pa yagani ko session de lo shala kadrom ne atopo question hang birak jo hang birak pa yagani ai toina live session lak jage but ai ju miyoi boi bani na khanau kange why aduna 60 minutes ngang mai jai mo su kitang kak yan taw aduna mayam sida hang birak question hang birak pa yagani ko anymore ai kitang kak sangda jagi ge Rosni what is your product any more question
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯀꯣ ꯄꯤꯛꯀꯦꯔꯥ ꯆꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯗꯖꯟ ꯃꯦꯇꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯌꯔ ꯄꯨꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯕꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩ ꯉꯝꯖꯕꯉꯩꯗꯣ ꯀꯕꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯉꯩꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯕꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯖꯜꯂ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤꯌꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯈꯟꯖꯩ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯜꯂꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯟꯖ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯨꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯧꯒꯅꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯇꯔꯝ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯪꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛꯅꯦꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯄꯣꯁ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯚꯦꯂꯨ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯖꯕ ꯈꯔꯗꯣ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯏꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯔꯣꯁꯅꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨꯁꯨ ꯔꯣꯁꯅꯤꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯖꯦꯅ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯒꯣ ꯐꯣꯔ ꯏꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯣ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯣ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟꯗ ꯍꯧꯕꯗ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ नंगोंद कानादब क्या लाकनी दुकान लो है ऑफिस लो है मी लो है कम काना लेते हजिकती ऑनलाइन एराने फास्ट ग्रोथ ऑनलाइन बिजनेस याम थूना ग्रो तवे ग्रो तवे है नंग सोसाइटी नंगी एरिया नंग टारगेट तब ऑनलाइन बिजनेस नंग नॉर्थ ईस्ट टारगेट तब गमे होल मणिपुर टारगेट तब गमे होल इंडिया टारगेट तब गमे इवन नंग पामे नंग वर्ल्ड टारगेट तब गमे तम तम स्केलेबल से अदुकी मतिक चावे अदुना हजिकती स्केलेबल बिजनेस से चाखोट क्या तादी ऑनलाइन लाक्पीरो लोइनमक्तने हाइजेको ऑनलाइन की बिजनेस होनो तबियो ऑनलाइन से अपॉर्चुनिटी ने एवरीथिंग इज ऑनलाइन रोशनी से लाक्पीरिबा अंजर से लाक्पीरिबा चलामना से लाक्पीरिबा विलियम से लाक्पीरिबा चोंगथाम बिलगे से लाक्पीरि मैम से ऑनलाइन ngata lai men hoi connect tori मैम अदु तारी ऑनलाइन की पावर्स इन द खंबियो अदुना ऑनलाइन से फजना ऑनलाइन बिजनेस स्टडी तौना होना बियो को रोशनी यानिंगे यामना खंजबदा करम तौदुनो खनफम खंग्रे रोशनी ऐसे हजिक रिसेलिंग तौजरी इंस्टाग्राम स्टोर रोशनी सुमाय तौबिरो अमोद पर्सनली अमोद क्या तौबिरो है टेक्स तौबिरो पर्सनल नंबर वीडियो हापतना सिद इबानी वाई साम नंगोंद कानब नंगोंद तसेंना नंगना पामी पोतो अमतंग खंगे नंगोंद फजन सोल्यूशन पीजे नंगोंद टेक्स तौबिरो नंगना कायद तारदे वाई सानबदा वाई सानरगा नंगोंद गाइड तौगे फजन हाइबदी अइना नंगोंद सिदे पी मतब नंगोंद नंगी हाइबदी नंग तौजनिंगी पोट मैम अइगोंद फजन एक्सप्लेन तौबियो अइगोंद पर्सनली अदुगो अइ नंगोंद फजन सोल्यूशन पीगे याइदना याइ नत्रा यादे अदु कमेंट न ड्रॉप तौबिरो अंजर खाना हाइसे प्रोडक्ट अमा खनबा हाइसे प्रोडक्ट अमा खनबा हाइसे करी मथौ ताइ प्रोडक्ट अमा खनबा हाइसे करी मथौ ताइ प्रोडक्ट अमा खनबा हाइसे करी मथौ ताइ हाइ तादि सी क्वेश्चन जिदि तसेंगना सिदे अंजरना खंगदबने सी क्वेश्चन जी प्रोडक्ट अमा खनबसे कई मथौ ताइ हाइ तादि ख्वाइ फर्स्ट अइ हाइदुसे आइगी ओइनदि हाइदुसे नंगना खनदुरि प्रोडक्ट तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ओइगदब कनागुमंगी प्रॉब्लम सॉल्व तौगदब अदगिदि मीने पाamba पोट ओइगदब नंगना प्रोडक्ट अम पुथुएना मीनेसु पामदब प्रॉब्लम सु सॉल्व तौदब अदु प्रोडक्ट तुम काना अदु सकुदि एनी प्रोडक्ट ओइसुन सपोज नंगना कइनो परफ्यूम पुथुए परफ्यूम जे कइनो परफ्यूम जे काना प्रॉब्लम सॉल्व तोइनो हाइबदि मी नुपासिंगदा नुपीसिंगदा परफ्यूम चाइनिंगबसिंगदु प्रॉब्लम सॉल्व तौबिनी फ्रेशनेस तो फंगना बदमता अदगिदि नंगना हजिक कइनोगुम पिकल अम पुथुए पिकल चाइनिंग मीगी प्रॉब्लम सॉल्व तौबिनी अदगि सुमाइ तौदुना हाइबदि एनी प्रॉब्लम सॉल्व तौबम मचा होजनो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व तौब मीगी नीड से फुलफिल तौबम दरकार लेब मीगी नीड से थिबियु नंगना पुथोगदोय प्रोडक्ट तो क्याम नीड ओइगनी क्याम नीड ओइ हाइबा थिगत पियु अदुगी नीड ओइदा तारबा हाइबदि नंगी प्रोडक्ट से नीड ओइदि मिंगोंद डिमांड लेटर मिंगोंद केम काना फंग तार नंगी प्रोडक्ट केम काना रोय अदुना सुमाइ खनबियु प्रॉब्लम सॉल्विंग ओइगदब नंगी प्रोडक्ट तो अदुगा मिंगोंद दरकार लेगदब थिगत पियु अदु मैम अदु काना रकनी ब्रो
Lucky man, can I chat in WhatsApp? Sure, 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 Rosni, sure, sure. The employee info, bro, particular products, amagi business, specific area, the target, tawbase kay means use to buy. Bro, particular products, amagi business, specific area, the target tawbase kay means use to buy. Particular products ki specific area da. Ado di yam lie have the nang de niche khange ampoi nang hojik niche khange nang hojik lai je nang hojik nangi particular products nang na khange hojik awesome nang hojik next level da lai ramne awesome nangi products nang na khange hojik business ama specific area ama da target to bose kai means use to bi sidi aina toina haibado ngasai ge aina haibado sida nang hojik nangi target khange nangi area sida nangi area sida nangi product se demand laiba mi sing kai do nangi si thidokpio si jam study ni ko id hojik kai Mark Zuckerberg na Facebook ta blood group lawise kai gino khambra blood group lawriba information kyam lawise mayam sigi idea lai bibra amta comment am drop to biro Mark Zuckerberg na information kyam lawriba blood group kyam lawri mayam je si book lawise kari gino amta habiro mayam sida khangba yawde amta comment ta bibiro punamak tai haide je Mark Zuckerberg na blood group paw lawise kai gino mana Facebook ta entry to mutam sigi amta solution ta bibiro amta comment ta khangi khangde amta habiro khangde bro atopadi Mark Zuckerberg na ai kenom tam ge marketing system am tam ge ko Mark Zuckerberg na blood group paw mingon de collect to ise kai gino ha tem ta habiro mo si je atop khangba yaw bra chalamba adagi di chalamba khangam gani hene join khanjai ko habdi chalamba na hangbi question sing anan manga tani ko ai la ke chalamba question sing du su ado ojik samna ai matam da ampoi answer loina answer bi birak ya gani se khangba lai tardi Okay, atopadi ampoi gi answer lai atopadi khangdre bro lily thokchong khangdre bro ai pirake mayam atop zum da try to bium ta poultry business to the market se ai haijarake Mark Zuckerberg na si lowi mayam se ai ngasi haijaram ge ai di hujik ai gi customer gi shoe size book ai yenge bro ma kai dawi adagi di ma se karamba kai dawi adagi di ma se kai dawi hai mayam se ma kai dawi hai se ma karamba website ta kai thigali adagi kai no kai dawi hai pot mayam se ai lo yenge si po se important Mark Zuckerberg to je kai nam da hayeng blood group ki categorize so matam da kana na O plus lai kana na A positive no sumai thigla ko na matam da mo na lai ka do ni mang heng target to matam da magi customer do man target to matam mo no nuai ka do ni heng suppose kana go blood donate thiri eng khalo ne magi market Facebook ta lak matam da mana adu ki profile do Facebook ta paid advertisement to matam da adu select to matam da man adu category do pirak ka do ni adu itari Mark Zuckerberg to je kai no mana pura category am same thami ni Mark Zuckerberg ki mind ani ko Facebook company in toise puna mak loi collect tor thamine categorize tor thamine categorize tor thamine adu oitadi aina haidu je amboy nang to doriba business to nang hojik product to nangi customer to nang yam tina study to bom darka leiba nang hojik nangi target to duni ba area sida nangi product to loi mak nang mana loi mak nangi product to laire kani haiba leitiba but suppose nangi let's say nangi area sida 100 people laireba example buko 100 people se nang 100 people to nangi customer oini have to khallo no do mang da mang no adu oitadi adu 100 to the suppose 10 people se nangi customer ne ba 15 people se customer ne adagi 10 people se nangon lai hreng khaleba adu nang khanjaba matam da 15 people ke am 20 people ke am nangon da nang expect moi se nangi product interested oeba adu oita nang to du se kaino moi gi maram da study to bo lai dri mi du maram da study to bo horo moi na pa mi se kaino moi kai pot lai ge kai dauge moi kai da kamai tauge hai loi khagatlo thigat pa matam da adu oita nang lai kani adu oita moi da thada matam nang na atop mi cham do punamak da nang marketing thada matam mang do pesa mang do sor pudi nang na mi kun du da nang na interested mi kun thado nangi pot to compulsory lai ni adu oita aina nang na haningi se nangi customer maram da khango customer jam important customer khango customer maram da study to habi si je mayam khang da bin customer study to ma pa mi je kai hojik suppose employee je customer ne haire aina employee maram da loi thigala kani loi study to kani employee je kai pa mi employee kari website da study to wi kamai to ai ngon loi information phangni adu oita de employee ne kai pa mi je ngon lai ta di employee je utpa matam da employee je ngai ina whatsapp ta thadal le employee sigi production ngon kana ni haim da employee ani ra khalaga le kani products adu oita di know your customer who is your dream customer
customer se am be ai gi mentor ne am toina haibi po ni ko who is your dream customer customer khango adu itari customer study do moi kai dawrige kai da phami kari chari ge kai dawri kana ga pullige loi thigalu kaim kai belite adu matung na target to area wise target to na hoji area wise khandu na hoji hive je phajabam hai gare ko area wise khandu e nang na specific product nang target to hai ba now nangi customer su nang specific o hello area dong thugai ro nang nang kana noi customer ai product se interest ho ja adu mu thugai ro thugai adu dong chang wo pikna thugai son thugai ka duni son thugai kan chang ka duni thugai bang ma ka dang sell to bang ma ka duni thugai bang am dring puna ai customer ne to suon yon ngam ro dam poultry business to buda market late bagi awa bse karamna kokani si ai same answer na pi je poultry business tawbada market laitabagi awaba se karamna kokani hai tardi poultry business se manipur su yam tawe ko ai khangma ai poultry business ki tasing idea de ngon laijate but aina hai ju se mayam da hai ju se dilip design my name bamna hangi reise ko aina hai ju se poultry ki business ai tasing honestly ai poultry business ki namda idea laite ai poultry changude but aina hai ju se same answer ne bai hai ju se poultry business how the market laitabagi awaba se karamna kokani nang market laite se kamai khangino already poultry ki business se chalaya lai mi kyam pick pe ai pick pa chaw hai dun tongan lai market se tum chalaya lai ne but problem se kai no hamda nang research to way of the bai ne research to way of the bai ne ngasai ki business nang research to way of the tardi nang na khang da tardi nang gi market to nang na thijalu da tardi kamai nang mun dun khalani ai gi market se laite habs compulsory khalak tamne poto lek da tardi nang unde customer na poto lek da tardi nang unde dun khanda market se laite habs khalak tamne but ang na poultry hogri se nang kari guma demand am lai khalak nang poultry business se hogri na tro मैं तो नहीं होगुदी और मैं करी काना नहीं खला होगरी तो नन होगरी से अदु इताडी कस्टमर लाइबे ने तो नन होगरी तो नंग पोल्ट्री बिजनेस अंगै नंग जे यू आर द कस्टमर नंग साजु कस्टमर न तो पोल्ट्री संगै जे अदु जा नंग टिकट पम दरकार लाइतो आइगी मार्केट से काय जनो कदाय जनो लाइदी मैम से टिकट पम दरकार लाइतो टिकट लका नंग मार्केट लाई लाइते जे खंग तुने अदु नंग सुमाय मार्केट लाइते हाइबे से ngasai अवाब म करम कोकनी हाइ ताडी रिसर्च तो बिरो पादना रिसर्च तो बिरो काय दलाई हन तो हो बिरो नॉलेज तो बिरो poultry hai ga poultry jam tawe poultry se manipur de poultry jam common ai ni khang da tar but sidi kai na sidi customer problem nga tane sidi thigat pa yoru da bai ne have the business se hawdok ba but market research to way of the market se research to way darka lai market research to ngam ka na business mai palak ai nga sai de hanjan nan law je hanjan nan sida hai je market khang jam important market customer aduna laite have the habi ganu ko have the customer laite market awab se kamai ko kani hai tar please do research हेना खंबियो ngasa ina employee man जो हाइजे गिदो कस्टमर मन द खंबियो काय द लेगे के दोगे हाबसे खंबियो मार्केटिंग से करम तोगनी हाइबदु सु हाइबियो ऑनलाइन बिजनेस से कस्टमर करम न हिंगत कनी हाइबदु सु हाइबियो ब्रो आई लो हाइगे रोशनी लो हाइगे हाबदि लो हाइगे दुबु सिदा लोय मा हाइदि नंग नै ngasi मार्केटिंग आई ngasi सिदा शेयर तो इज दे आई नंग हाइबदि अतेन मा तने शेयर तो इज आई हेना ngasa gi salam बना हंगी बा क्वेश्चन क्या दगिदि एम्प्लॉय ना हंगी बा क्वेश्चन क्या जे ngasa gi ai kino haije ngasai hangi bu question ai ni hena pining manga tane ba salama pirake pining ba answer nga tane adu bu ngasai gi kaya tare punamak se aina amuk punamak ki answer jing ngasai gi aina doi mak ten thammo tab noi de value phang bi phang da bi ko adu na aina haije adu na aina haije ai ngona personally ngona ko ai nang text to ko nang ai ngona personally text to biro WhatsApp ta adu ai guide toro ke nong kai marketing ka mai tawni ke dong yam ngasi ni explain to nong kana phang be phang de salama bro ki question nam ta kai biro ne oi bro WhatsApp text to jar okay sure text to biro pung amaga minute 30 ni ai war he am to question aroi question da salama question am ta ga ai mayam da loina value he na pining ni ko mayam da pining ba kyam ne value sing ja tuna ai ngasi live ta mayam da
solution fazana piba ngamda tar so mayam waro biganu ko sidi habdi amukta aina pula piba ngamda banen ngamde ai sumi boy bina do aina tasena answer tasena pambi tar ai expertise tasena habda ai sengo honestly I do so ai expertise ti ai di online business ni ko habdi adu aina guide to mayam na stage ai online business hena khangning ba kayam lai so ai dum join to binar ko yagani habdi sidi mai mimi ga pamani si puna makinati ko ai tongan ba khoi gi stage online business ki coaching kya ma training kya am so conduct to jai ko manipur entrepreneurs community se ko sitna ta gi knowledge share to jamni stage ko aduna sidi yam lai gre dubu ai expertise ti mayam na khangbi online business ni ko aduna mayam na offline business hang ba matam na best solution pi ngam dam so ngam ba so ai ko but ai na ai du jeng sai adu hang ko question di same similar question nga ta ne market ta talak ke hai tar di ta sing na market se khang ba dar ka lai market khang ga ta di business to ngam mo ko market se am khang bam dar ka lai think big start small guys yes exactly start small da hogu da ne acho bu de hoge khan ma mi do sungo hobo ngam ro da as ai di 10 crore like they are day 5 crore like they are day 2 crore like they are day 50 lakhs like they are day haraba adu no pa business to sungo ngam ro da mai do excuses ni business ho matam da adu na excuse wen be de do shorpudi angam ba level de hong na bo na bi chalamba ai lo silak chalamba question dom tanga ai adu pi ho da tar ai no ngai ro chalamba question dom tanga hang biramo ai su thok na ba toroge live tagi any more question last question any more question brother sister ai toina live ta lak jage mayam da value share tong na ba tog jage stage da so aroi ba da mayam ngasi gi session je valuable oi de yes if valuable yes if valuable oi draba no thok te kan na mayam dam tang mayam gi comment tak am da drop to biro am ta khang jage mayam de am koi na ngasai mayam kya am hai jagre ngone yes hai bi gre one last time yes demotivation of factors in machine ai kenom tang jage ai honestly ai jage crab theory matang crab theory jam tang explain to biro what is crab theory yes sir mayam na business to ba ice the kinari se kai business to work kinari zero mindset like tabai mindset like tara business to ki the mina haijan mem ta ba mina haijan mata di ngai gi business ha mina pang haijan ai business to no nang government job to we adu jari ma khalang fail ni khalaba aina hang je salam ba aina hang je dune what is crab theory dum da haibiro ai crab theory mo pa jadre crab theory ji hin machan dam bibiro to be honest sida ai khang dre na sida lo ai khang dra ai ching da mi na ti ko ai khang dra di kai no ai khang da bu to hang ai jin mayam de ai salam de hang je what is crab theory adu mutu ni explain to jara crab theory de yaw ji kai no what kai no crab theory de include to ji then I'll explain you ai salam bay answer su na pijarang adu nta thoye adu bay na hang what is crab theory what do you want to learn from it adum dang khangan biram aina sida crab theory yeng matam da have you heard of the bucket of crab theory salamba gi point tum thambiram salamba please crab theory gi short line da thabiro adu mutu na explain to jarak what do you want to know aduga manipur da demo have the brogi opinion why demotivation of factors in machine okay just give me a second okay okay ai gyan tare chala man hai je crab theory je impa matam da crab theory je ai chumi na traga lale have je exactly adu mangai na khalu if I can have it then you will also not will theory dune bro say ai hai ke adu salamba nang na migi mind control tongam di you can control your mind nang na migi problem control tong de tongam de mina kai khalli ge control tongam de sinangi problem te nangi problem ni nang je control na sana control to nang na sagi vision je nangi team do uhan ba nang na sagi positive thinking je spread torok ba
adu nang ngasai gi mayamna nangona chingdadore ade ma nang phangda nang mana to kala e ma tawningdre khotre ha adu nei haije adu nei yes I got it adu nei haije narrow mindset oise nang na magi mind control to buya deba nang na mai mind ka mind control to ma khani ma khanjano that is not your problem nangi problem di kayo nang na sada focus to nang na saje up to adu khal lai tari nang kamai nang magi trap nang change nang magi hoji crap theory do mana pali ba mai wakhan pick pa narrow mindset to nang changre nangi chang bya de nang di hoji nangi wakhan nang adu tholak ni ne adu tari nang chok to pom dar kale let them think like that that's not your problem nangi problem di focus on yourself nang na sana sabu lift to bom dar kale ba nang na sagi vision nang uja bom dar kale mayam na si thoe si tong na re khona re na nang adu nang demotivate oi tari nang je nang kyam sana sa tori gi demotivate oi vya deba demotivate have nang gi lambi da si trouble dum lakani ups and down dum lakani nang kem wow life se problem loi ba sunai nai roi but adu du nang sai mi na ching da dore mi na si tog dore haina nang adu da give up tog do tari nang ngai na hangning je nang je ta sengna businessman am oining successful oining bra traga na mi gi watar lening bra ina haning is mi na smine tog dore adagi nang tong ning da poto ma ta honing de nang adu na sonda dori ba ina haning is adu na sonda ba ya de na nang ta sengna mai pa ke ta di you have to be strong right nang na sana sa je face to adu ma problem nang face to tan na adu problem to face to bungam da tari adu ma am to overcome to bungam da tari nang kamai success oi dunu nang kamai nang pa mi poto achieve to dunu moi na khaning ma khan moi kem dar ka da moi to ning gusi to dunu haining ba haijunu ai ngon da ji ai ngangi po just da mi ai ngon yaning da mi kya yaw so ai kem khan bi de ba kai ginu habdan da ai ngam jabi level da share to ni nang gi best to nang pitho nang to bom thok to ro nang na sidai se critics ta moi ma ngi critics sang lai tari nang matam pi lai tari nang gi 24 hour kha nang na sa da nang kan kan time pi du nang na sa gi team da kan kan time pi du nang gi business ta kamai time pi du kamai nang ngam du du tari nang mi have se manipur gi wadan te ko punamak tan yengsan ba tausan ba dagi di amana ma chokot po uning da basi loi ma ka tho lai ramne aduna nangi problem oi biade nangi life ta aduna problem oi ba sunya ya di ai gi problem da ai gi life ta ngasi share torong ge chalamba ai gi punchi da ko aina business thor pa madam da as oi roi da ngani business tawe adu tawe engineering to tho ga si tawe khole adu tawe ala tawe hai ban ching ma kyam ne matam dai mo law gi de ai thaja moi nga ma so ai taning gi de kai gi no madam da ai gi vision jai ne ui aina pami poche ai fazana khangeba ai gi vision do ai uta di moi nga mai ke da ka ta du no moi nga mo si tara ma dai si da lei je le ma no ni ma am da share to ri share to ma ro si mi ba gi mind da yam da to ko chaba mind am ne moi na khani ma khana jenu nang na thong te nang gi problem te do nang gi problem di kai no ha matam da bro ai na hai du je focus on yourself na sa na sabu ka mind upgrade to gu da ge ka mind na si me am da hel ka da ge positive idea am da share to spread to wi ro me am adu ka nang success ore ka ni negative vibes se thok cha so nang changu be da du chang suang changu no lak pa ni negative dum lak pa ne but adudagi tholak na mato moi tawning gusi tawju nangi mathau kem naiti adu gi mindset to chela ba bro nang maning haladum laigarni mang da lakna honda bi moi tawning gu manipur da ngasi si laire assam da si laire north east da si laire india da si laire doesn't matter what matter is you have to focus on yourself you have to upgrade yourself it's the again important ability so let them think whatever they want nangi problem na do demotivate to gera ke do nang demotivate oi bia dinang nang demotivated oin lege da mayam da motivate to da business success oin jang jala ka da yaningi salamba sidi aseng mane egi life ki problem ne share to ije kanam ta nang na sa ka nang you are unique nang je unique human being amane nang je nang na quality kyam yawi ne moi na chingdaning ma khaning ba to bi do nang da na problem oin me adu problem oi ta di nang je weak oi lam weak oi bia di nang strong oi da bia di sima khangjan bi ko I the crap theory ai kem khangde sima am da kem khalu no aseng mane hai je moi na nang na have the ai hai je ne sini ma haing sai ai na ngamdradi nangsu ngamaloi haiba narrow mindset tu ne bro mana ngam nang ai na ngam da tardi nang tawningi po suppose nangi thangna ba mi na suppose nang ngamdre mana na ching da nang adu da ya ka do mana ching da ko matam nang ching da ta gi dra ba po chai ne haije nang di nangi vision da focus to ga ba de na mana ngasi nang ching da do ching da jano nang try to jano nang di tark pa de nang na sagi label do nangi na sagi label cha cha ta ni nangi vision nang usari ni adu khalo adu maina motivate on level ko nufa tho ko darka lai business line da entrepreneur line da success ho ga ta di be a man nupa tho nupi tho piyo am nai hai nupa tho nupi tho thengna ba ki ganu loi mak face to biyo problem di lakani dum adu dagi chen be de skip to bigino adu na nangi experience nang da cho experience ka impact to nang khang da ba kya experience ka impact to thank you chalamba thank you love you bro love you so ai lo sanjarage mayam da aroi da mayam question awat pa layer so we be there to yare ko salamba aina base answer pi da su waro bi ganu aseng mane hai da du nang asi ina haram ge
Mina kaidongda demotivate ohenbigano migi wahi taragane nang kaidongda sidagano mayam punamaktaniko sida punamaktai haramge nangi lambel lakpam namda nangonda mina sidaba mina yaningdaba mina nangona thina ngangnaba kyam lakaniko adu nangi problem te nangi problem di focus on yourself isada kadang focus nangna mi mind control tawate karanta control tongam de nangna control yourself that's it simple so ya mayam ay matangi kenoda mu after 2 days mu ay live lakchage stage sa mayam yam nungaijari am join to birpui da mukta saru ya bibai da mukta so thank you very much thank you bye bye everyone bye bye am ta haibiro bye Anjar Khan nice question nana question fataba saba kya am hange salute love you all guys thank you for the support bye thank you Amarjit thank you love you bro Adain haraw kai lagi engona dahin nuai like te maina mayam na share support to bi ko stay nuai like te good night bro good night ampoi good night bye thank you I'm leaving now salam bye aina pijari bi solution salam da kanan ngani thajai ko so thank you Rosni engona reach out to bi ro ko ai Rosni ki do ita sine help to jage soidana bye good night design gizu aina solution pizza give to sine value fang bi na fang bi da dum reach out to bi ro yani ki sukai blai tiko bye everyone bye thank you love you all thank you